aya makuru ngiye kubabwiza ukuri, mbabwiza ukuri, mbabwire ico bano bayumbe bavuye hanze ya Kenya ico baje gukora niki ngiki. Bano bayumbe bavuye hanze ya Kenya baje mu ivugabutumwa hano, sico cabazanye, ni ukuri kw'Imana. Mana, ibi mvuga nawe uri mu ijuru urabizi, aba bagabo sico cabazanye, si ivugabutumwa ryabazanye. Aba bagabo bavuye hanze ya Kenya, icabazanye muri Kenya n'ibintu bibiri. Ndagusuhuje, kwifurije igitondo ciza, wibuke ndetse n'abagorovye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukwiye mu Tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukwiye mu bifabugana byabo, turamukije abantu bari ruguru ku matongo y'abasekuruza ibibanza bya base aho bari. Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze bishimire. Turamukije n'umuryango wa M23 afite twirwaneho aho muherereye hose, Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire muri gahunda zanyu zose nziza murimo. Turamukije cyane by'umwihariko abakunzi ba Ineza Live TV, we wakoze subscribe, uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro cyane ku ikanisa ryacu ndetse no ku bakristo bacu. Wahisemo neza kandi warakoze, Imana iguhe umugisha. Mwadukunze atacu tubahaye, mudukunda gusa kubera ko ari urukundo rubarimo, mwarakoze cyane, Imana iguhe umugisha cyane. Turamukije abanyaziya, abanyafrika, abanyaburayi, abanyamerika, aho muherereye hose, abantu bagira umutima wa kimuntu n'urukundo, Imana ibagirire neza kandi Imana ikomeze bishimire. Mwarakoze cyane kuza kwifatanya n'imiryango ibabaye, kubera ko gufasha si uko bifite byinshi, si uko biba byasagutse, ni urukundo gusa ruba rukurimo, ukavuga ngo bike mfite reka mbisaranganye nuriya uri kurira yishime. Ni ukuri muri abantu beza, Imana izibaheza umugisha. Mwarakoze cyane kugira umutima, kubera ko ibyo ni ibintu bikorwa n'abantu bakeya. Nuko twebwe tumeze neza Nairobi, turakomeye, turashima Imana. Hari ibyo Imana yagenda ikora, rega no kuba umuntu agihumeka si uko hari icyo aba yahaye Imana ngo abakiriho, ni ubuntu bw'Imana, ni urukundo rw'Imana, ni ukugira neza kw'Imana gusa. Nuko rero abantu bari mu bihe bigoye, ndavuga abanyamurenge babuze ababo, mwihangane, Imana ibaheze ihumure kandi mukomere cyane. Ndetse ndanihanganisha n'abantu bari mu bitaro, abarwayi, namwe mwihangane, nta joro ridaca, nta mvura itazihita, kandi n'abantu bari ku rugamba namwe turabubasha cyane kandi turabakunda, ko turanabasengera. Umuntu uzaza ko ashoboye kurwana, ashoboye gusenga, ashoboye gutanga umusanzu mu buryo bumwe n'ubundi. Umuntu uri ruguru akeneye kurya, akeneye kwambara, n'inka zihari nazo zikeneye umunyu, ibintu ngibyo nyine. Uzoza ubikora ibintu bigende neza cyane, uzirinde cyangwa se uzaharanire kutagira ideni mu muhano ubamo, mu musanzu wo kohereza abana cyangwa se ababyeyi bari ruguru. Ico kintu uzacikureho, amafaranga make cyane, tiwatora hasi, ariko hari ibyo ugomba kwigomwa kugira ngo mugenzi wawe nawe amere neza. Nuko rero ibyo ngibyo, iyo message iratambutse aho ngaho, harimo kwegereza abantu igisirimba, amashimwe, kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Nuko rero ibyo ngibyo simbitindaho cyane, kubera ko sibyo byanzanye. Nzanywe n'ikintu maranye iminsi 10 narumvishije mu matwi yanje, ariko ndafite amakuru nyine ari 100%. Numvise ikintu umunsi bishobora kuba kimaze iminsi 9 cyangwa iminsi 10 nibwo nacumvishije, ariko sinagiye agaciro. Jewe ntatsinda iryo ari ryo ryose mbarizwamo, haba muri ministeri, za ministeri muzi z'abaririmbyi, itsinda ry'abayumbe ntaryo mbarizwamo, mbese nta tsinda na rimwe ryirabura nje mbarizwamo. Ariko maze iminsi 9 ku 10 hari inkuru numvishije, ariko nyumva ntayifite amakuru. Ico kintu giturika mu matwi yanje ku bayumbe, kimara guturika ku bayumbe, ndacumva
uko catangiye ndacumva, uko carangiye ndacumva, ariko kurya ahantu tabarizwa tuzi ubiha agaciro cyangwa se ngo waba uzinjiramo cyane. Kiyo bavuga ngo wenda ngo mu bayitubazi bagenzi banje nari kubitindamo nkabyumva nkanasiguza kanagaragaza n'ukuntu nibembereze nohenda kugira ngo bamve ubusobanuro. Sinabyita ndacumva umunsi umwe, ibiri, itatu, ine, itanu, itandatu, 9 ku 10 nimba ntibesha aho ngaho hagati. Ubwo niyingana iminsi nkingahe kibiri cyangwa itatu. Cyo kintu kibaye numvishije amakuru avuga ngo hari abayumbe ngo bari kuva hanze ya Kenya, bari kuva ko barava hanze ya Kenya ngo baje gukora umukutano hano. Mari kumva ayo makuru sinabyitaho, je ntaga itaramo cyawe mbeza najamo kubera ko ntari umufana wabo. Nyine umuntu agira ivyo ashoboye, sindi umufana wabo pe. Tugira abo dukunda bera imbuto, tukagira n'abandi twanga nyine kubera imbuto bera zabo mbi. Je ngibyo so dutinya kubivuga. Ubwo nyine ngo ikintu kizoza kivugwa ikintu kibi, n'umukozi neza tumushime akiriwe. Ndacumva, mara kucumva sinagiye agaciro, sinacitaho nuko nguko. Noneho umwe aravuga mu bari hirya yanje, aravuga ngo ayo makuru ngo hari umucuranzi wayamenye muri Kasarani. Muzacuranzi bahaba ni gutya ntabwo tuvuga nuko ngo hari makuru ngo hari umucuranzi wayamenye ngo yuko ngo bakina fulani ngo bahabaza ngo hano muri Kenya, ngo kandi kukuza muri Kenya iwe ngo uwo mucuranzi ngo akeneye kuja ngo kuri social media ngo yamagana abo bantu. Sinabyitaho. Noneho bagerageza kuvuga ngo umucuranzi umwe uzwi kuja cyane kuri social media bashaka kumurwanya kugira ngo ayo makuru amenye ntayashire kuri social media, yamagana mu bari kuva hanze ya Kenya baza muri Kenya gukora umukutano. Ayo makuru nyumva gutyo sinabiha umwanya, sinabitindaho, tibzantwara umwanya nyine. Ndavuga ati n'ubundi sindi umucuranzi, sindi umuyumbe, naje nshobora kuja kubareba kuko n'undi wese yoja kubareba. Ariko ico gihe muri ya minsi 9 ku 10 sinabiha agaciro. So kuvuga ngo so kubiha agaciro, sinabitahuye ukundi kugira ngo menye bimeze gute. Birancanga, nzumva gutyo ndabigumana, sinabitindaho, sinanabyinjiramo cyane. Noneho haje kuba ejo tariki 21 ejo hashize, ariho twebwe twita ngo ni Jana abari muri iki gihugu, mbona byacicikanye amatangazo titumenya uhawe utanga amatangazo ngo ninde, ashinzwe iki, akora iki, kubera iki ahayatanga. Titwabyitaho cyane. Ubundi itangazo riza riba ryiza iyo waryanditse ugashiraho amazina yawe yombi arambuye apana impine. Nuko mbibona gutyo. Noneho mara kubibona nama nkurura bya bintu bimaze iminsi 9 ku 10 numvishije bigira gutya. Ntago nabyumvishije yabicaho, nabyumvishije mara umwanya ndabyumva. Namwe murabizi, abo ndi kubwira muri bakuru kunduta, muzi byinshi kundusha, kandi hari byinshi pe mundusha. Ndikugira ngo mbebogere tujana. Noneho mare kubona iryo tangazo riza ritangaza ariko ridafite ubusobanuro, niko naryita. Tuzi ngo ryanditswe nande. Muzohere ku bakuru b'imiryango iyo bari kwandika amatangazo, babujije kwandika nimba ari Ndakiza Olivier ngo wandike N kadomo Olivier, hoya andika amazina yawe yombi nk'umuyobozi w'umuryango cyangwa se nk'umuyobozi nyine fulani uhagarariye, niba uhagarariye ikibina kashaka indi tugira cacu natwe. Namaga nkurura, tutanibuka ko
bya bintu narabyumvishije binca mu matwi umwanya utari mutoya, nahise mbikurura ndabyegereza. Icyo nje kubivugiraho ni iki ngiki rero. Aya makuru nabonye yacicikanye ku mbuga zose bavuga ngo ibi n'ibi n'ibi, njyewe mu kiganiro nkora nta zina ry'umuntu mvuga, simvuga izina ry'umuntu, gusa abo turi kuvuga biyumvishije message, abo tuha tuyihereza nabo kuba ariyumva, ntago ari abantu wenda si abana, muri abantu bakuru murabizi. Aya makuru ngiye kubabwiza ukuri, mbabwiza ukuri, mbabwira ico bano bayumbe bavuye hanze ya Kenya ico baje gukora ni iki ngiki. Bano bayumbe bavuye hanze ya Kenya baje mu ivugabutumwa hano, sico cabazanye, ni ukuri kw'Imana. Mana, ibi mvuga nawe uri mu ijuru urabizi, aba bagabo sico cabazanye, si ivugabutumwa ryabazanye. Aba bagabo bavuye hanze ya Kenya, icabazanye muri Kenya n'ibintu bibiri. Baje gucamo abafite ubumwe, 2 baje kugumura abana bataha baje iwabo. Bano bana bavuga ko batabaye, mumbabarire, bamwe baranduta abana ndabaruta, reka tuvuge bano batabazi bataha baje iwabo. Nibyo bintu bibiri bibazanye, kubabwira ngo iriya muhaya muja bla 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 bla, n'ubumwe bazi dufitanye muri Kenya. Muri Kenya dufite ubumwe gutya, baje kubusenya. Ajye niyo makuru yabaza. Amakuru mfite njewe nizeye mpagaze 100% mu namba magara nkayababwira 100% hagazeho. Aba bantu nutugara, aba bantu nutugara, so umukutano wabazanye. Nimushaka mureke kwirirwa munahuruza ngo igiterane ngo ikibi, aba bantu ntago ari umukutano wabazanye, baje gusenya ubumwe dufitane muri Kenya k'abanyamurenge. Ikigira kabiri, baje gukora ibiganiro bumvisha abana bamwe, bumvisha abana bamwe ko kuja iwabo bitemewe, gutaha ari ibintu bibi. Aya makuru mvuze ndayavuze ikivuka ikiba kibe n'ikivuka conki. Aya makuru nyahagazeho ndayazi. So umukutano wabazanye, si ivugabutumwa ryabazanye, mwaje mu bintu bitari byiza, kugumura abana mubabuza gutaha no gusenya ubumwe bw'abanyamurenge bari muri Kenya. Mwibukiranye ko aho mwebwe muba, ubumwe bwanyu aho muba k'abanyamurenge bwarabananiye, mwenyine mwagiye mubisenya muzica. Fite amakuru yanyu ava ku ndondi wacu akagera irundo hajya navukiye. Aya makuru ndayafite, nta mukungu uriho. Ngana ku musozo cyangwa se mpanje kurangiza kino gano ntabwo ngitinda, mbonye ko mpange gukoresha mu telefone, nabuze umwanya wo gucana kamera biki. Nta mwanya mfite kubera ko nta mwanya. Ni ukuvuga ngo mureke kwinjirira abantu bafite ubumwe, usibye ko niyo ntego ya Satani yanga aho abantu baseka, akunda abantu baboroga barira. Ikigira kabiri, iri zina ry'abayumbe, nigeze kumva Bishop hano hirya duturanye avuga ngo abayumbe ni ujumbe, intumwa ngo z'Imana, intumwa za Yesu, ibintu nk'ibyo. Ariko mwebwe kubera inda zanyu zabagoye, iryo zina murikoresha nabi. Mugenda aho musanze hubakitse mukahabomora, aho musanze habomoye mukafinaga. Ese gufinagaza ni ikihe kiri? Mukahapyonda nk'aba abantu bagira bamumba amatafari kwa kundi baza bagira. Nuko mwebwe muzamubwira muri Kenya dufite ubumwe, abayumbe bacu bafite ubumwe, abana bacu cyangwa se barumuna cyangwa se bakuru bacu bafite ubumwe, nta rwango ruhari, nta bra bihari. Twebwe hano muri Kenya tumeze neza. Aba bantu ntavuze amazina gusa muzi, singenje muri details za buri kimwe. Ntabwo ari ikintu ciza cabazanye. Nimushaka banyamakanisa mubamaganire kuri. Umwe muri bo yaravuze ngo nyaboneka mutabarire kure amakuru y'uyu mugabo waza muri Kenya ntamenyekane. Iryo jambo ryaravuzwe ndaryumva.
jewe umuhungu w'abongera. Ayo makuru ndayazi, sayo ntoraguye, ntabwo ari amatiku, so kugonganisha abantu. Ico nkundira abantu bakuru banaza ubwenge, ibyo mpamvuga ko muravyumva. Aya makuru nyababwiye gutyo, nta mukungu guriho, ni amakuru mpagazeho 100%. Bano bagabo ntavuga butumwa ryabazanye ni ugusenya umwe buhari, ni ukugomesha abana, kandi mwibuke ko naho bavuye naho hari ukuntu bagiye badobuza ibintu bagenda babyica. Ayo niyo makuru yabazanye rero. Muri hangana wenda ishusho rishobora kuba atari ryiza cyane, ariko icyangombwa so kugira ngo murebe cyane ko ukomeze. Murana ko mfite n'ibitotsi, ko ndakora iganiro saa 7 n'igice z'ijoro. Igikenewe muri ibi mvuze ni ukumva, kureba, upfuka amaso, utegere. Numara gutegera, uyungurure cyangwa se ugusore, uvuge ngo uyu muhungu w'abongera ibintu ahavuga arakonkobotse cyangwa karavuga ibintu azi. Aya makuru nyihagaze 100%. Ndabakunda. Reka mbabwire ngo bashumba banyiri makanisa namwe mufite amatorero muyoboye, bano bantu muzabima ibibanza, nukuri ko Imana muzabima amakanisa bashe gukodesha amasare y'abanyakenya. Keretse niba nawe urakagana nkabo, ikanisa rizabakira ikabaza ikanisa bagakoramo igiterane, uzabura akagana mugenzi wawe. Amahoro mu mutima, amafaranga imikofi. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.